hainje chalinje roedd an y lioes I funjegen tarain le krialan solas chanje verjanan Ó cheann ciad bliana éichen na blonúr, chain jolare an héoch a bheith tílach le seoladaran a jóos agus na héireach ag deirech a chogaí mhór fá bías an thualann. Éiches darama bhain jolare slí chear a gá, chaid cáir 10 chiad seoit as an rád. Chúchail 10 chiad is uneach in naige bheith sin, agus hafuil cús do thug mo gúir teachad sa cúig. In afhadain thoisich neoch an scrus a scéalach trona baltin, bheag imach trelach féú son fusmin luch graag. Thug féinjaake in casa lá an ála stjórnavach. Thuaire amach an á lá nu de bheith thoisich na fíd a bheith thuairas bheith a beo nu thoisich as na cosach gachi, bheith fóneach go cosach míltin. Tá sin a bhí ránsacha táir na scialachgan bun an éige uamhsach sin. Scialachgan túiseach mé dhéon fír a chai as an rád, agus cúideach féine thuair amach a och go bhais. Bheit sin ar ghlacach le scialach ballach ág a níos, agus bheit sin son féin amach dé hecha ga. Mar imach trelach eile bheit críochan cardan haramach bhí canich a swaine bost an a níos, an bríseach nuair a chuála iad gur a taramach a bheith díirech och bliona díach a gis a cháil. Le cría bríste cha fiúr crusaí an ála stjórnavach son corpa brathair a lárach. Cha crusaí bheith se bhráthir aineach cha dhíise géige a bheith bhráthir I bheit na léir an naige bheith sin. Nu a bheith an na héin chunig glósad bhic as is dúlaige. Agus beiseich gen nuair sin grá has beo. Agus is sáile sin thuairid a chuir chun an ospidal. Agus hánig a reis beo. Tá alles mar clóid tóir daimheh a dhéanú na bhéthe, agus ha cléintin min tachartas an dochreid sin nach mar seo. We smoking rud a tafernir at gan a bhún fuair. A reflex tafert na de bhóig. Sgeharat túd a chrí. Hat a chríd al sleutoch. Agus a bhónach a tuich met chadal. Agus útig rúten tart ut men bekendjach de rút a hán. Bheile coltoch gur é seo a hánig taramot mac chanig. Ha beach ag doctor Ian mac go góin. Mammalian diving reflex session díadach a rút a hadí tachart ga beach sa mí as a bhfuil scavan. Nu a ha nutan dul gan nis gefuur ha na nervs an grachgan a nutin agus as an hráin a go fís soos chanjenachin gel sin tachart tá cúideach ganjenachin go fís chun a chríe agus an chríe a dul nis slúdig na savis ga. Ha sin i ceolacha go bhfuil an oxygen ha as a chorp a chrúnig is an na boil is cútrimich gan na chorp se sin in jenachin agus an chríe. Bheit buaid cána hiúlare chomóra na héile an seo nach deach bríime dhéon tuhstein na cóirsneach sá gínealach nó ga. Mar an ochgad fír eile a thugan bé as, chaid taramot mac canig a ruir le bhéthe gun móran a rá muna bhíarfeil a thuga amach a uach go bhais an an prípach na súla. Jenny, da vil ki